Ka Ike Maulong Memorial Trophy ka bala penya da ka Maulas Night Tournament Committee ka bala poi sa ka quarter final ka ba ka jinge kun quarter final baningkong kan long ha ka khatn riu tarik ukala lengkon ar hajar ar phosao ha ka por shibaje shiteng no phaisngi ha padang ka Mukla Right Sports Club na rilum jaintia persha ya ka Hills United na Dipu Assam kum ka jingpen kre ban penyai bet ye ka te ka lumpung quarter final ka komiti ka la penbit penbiang ki jingtuna jong kamadan yele kai hamadan maulas nai ban pendap khando ki jaka batlio bat kiwe da ka ba pentre kam da ki kor ki bor bat ki pu shilum ha ka te ka quarter final baningkong la ibet ban tenrong yau president ka KSU North Khasi Hills District uba Ferdinand Kevin Kharkamni kum ukongsan bat kandon ru ka lucky draw bat ka jingile kai hausi Tahun ini nakaliang jong ka Maulas Nai tournament committee wa penia ikni ka Ike Maulong Memorial Trophy arjar play arjar pusang. Ni sobab tip sipai ba manakaliang jong committee kaban kong khmat iladap ban penbahai kamadan iladap ban pharu le kamadan nakarolar nin kasngi te kalalong sya ka kalawandur kamadan kalawandur te hakuju kopor ngi kermen ba kanika quarter finals kaman sedang no naduk ka khat retorik game ke banyak kun ketika sengi ketika klub ke bala po Assam ke Hills United Dipu bat persya ya kenika Mukla ke beri po Tentia Hills kini ketika first quarter finals ke bam tau senam hadin jo kata ngidon saka entry ticket ke bayarung sopo babro skat ta pilih tip ba ilshim ya ke bay entry ticket akador sispa tungka Henry nakaliang jungi ke komiti ke bapenia ikna tournament gelap niharno sakador basan fotoka kanang bakan nyarap ikibabun balang kamtam kini marjan senong marjan kibas juan ban support ingi nakapor kan pen kamsting ye fikan diat te nakaliang jungi komiti gelap nihar san fotoka bat hakatu kasan fotoka ngin ai be tang namata ka by pitch ya ka football tang mata ba ka entry ban pitch ya ka football Henry habdi pat bat kausi kandon ka bampar husi ya kaba kador tiket jong ketika kausi kan dei sispa tengka bat ya ka bampar ke dividen ngin ai spo aja dividen jong dei kausi kan dei spo aja tengka bat sakaweru kan don saka lucky draw ka lucky draw kembali penya syakmat kador aspa tengka Henry hakane ka quarter final bamenta ya ka tiket jong ka lucky draw ngelap nihar kador sispa tengka tiket bat ya ka prize ka first prize kan dei ka scooty ka second prize third prize in aida ka prize mani ngin aida ka pisa tip kumta pa iba ngi kepat ipi ba piniawan ban sakhi lagi jong ki kmat but ki babun ki details pila banyo ki ha insa ayu number jong secretary tournament secretary pila ban contact direct habaro kilang kubay shibon